Şaka teyin gazı koyup bozdun. Aradı. Granitsa. Tokandarlıkı da. Şekaradan ötmeyi yok. Ben buna beçere. Karmağızanmış diye öğretim. Ömür boyu işte görüp kalana tüm kanım etsin. Kırgızistan'da koza tınbay da tınbay çıkıp durar kadın. Kırrrrt kırrrrt. Erteden geç çıkıyoruz. Daha da kuşu çıkıp alacak şu oldu. Özü Kırgız çukuğandı yakşı görüyoruz da. Ha çıkıp duramız, tınbay çıkıp duramız boşu. Şöyle durmadan koysam hiç teke tapmaya kalsa kulağım çıkıp durasın da. Boyda da cenneti boy çıkıp duralım ama hiç olmaz dişin çıkıp durasın. Ama o çıkıp kalacak şu oldu, bu şimdiden çıkıyor başladık. Yaman gömceri çıkudum komurum ya, ooo. Balıkçıymış gel yolu çıkuduk. Biz her bir yolda çıkarsan birden ministerin artık boşa çıkıp duralım. Başkaları geldi teyze koyat, ben gel kurrrr çıkıp koyalım. Markları geldi teyze koyat, ben gayra gel kurrrr çıkıp koyalım. Şu tuğanlarca geçken yolda teyze koyalım dedi. Şepkele de şey koymayın. Bizi şep kaya kovarsa o şu yolda teyzeyiz biz. Şep var bakan diyor, ömür asmak bir görüyor hükmet etem. Şep bunu aramayacak ayın bir gelmesi yakşı olatına şu. Şehten bir süre teyze olatına. Abi ya, Mehmet Tuğanlar diyor, özler teyze olatına. Cigar. Cigarımız, tınar. Ya Allah. Bizde cigar olasan da. Ya bana kolay etken, sizler cigar da etkensiniz. Kırgızlar tınar da etken. Oğuzlar tuvar da olacak. Hani uzman girer mi yapsa, özümüz girer yapsa cigardan. Haa. Doktor, sıkıntım. Ha yapsa. Bana dersen. Ben hem büyük anlatırım o. Kalbaklı üstünden basmayın da bunu. Biz kalbaklı beyaka gibiyiz, kaçaka gibiyiz. Kayak piyasına. Kalbak boşamız. Yumaklı yaptı. Kalbak banyadan boşamaylar. Bizde kalbaklı banyağa gir. Girsek parda oturak güve boşlar patan. Böyle bakalım, bunu güve yaşına çıra başkanından güve boşlar. Hayır gele giyirmesten çıkıp alıp, ölçük koyup alıp oturarsın. Ha sinir. Ana çıkanı sürüp durana, kayra giyinir. Ha yaxşısın lan, kalbalık yaxşılar. Ana nereye tut? Şu tangalanma, şu bizimkilerle tangalan. Şu kalbaktı, banyaga girdi. Ben hiç yerden görülüp bir orası banyaga şlepe giydirgendi. Ya tuğanlar seni görmedi, bunlar da topça banyaga girmedi. Şu bizimkiler kalbaktan girer. Bizde banyaga moda yok pekkan tuğan. Ha. Baniyada gergeçet bizimkiler. Ana çorika söyle baniyada. Var. Kulağına baniyada toz burada söylüyor. Uçağını götürür, kayakasa, parka tatla. Kuda evladın giyitin giysin varsa, raç vakaya geliyor, raç vakaya geliyor. Rökülen nesini köyünden giysin babası, masajla girsin, o şartta kadar.
var vay, bir yakta jolonga жүрgenim ben. Endi bilasiz tag'am. Bu yoqdan mehmon keladi-da, asfalt tez o'ngab qo'yish kerak bo'ldi-da. Ha, Siz bilasiz shu. Siz ha, bizdeki sizler jaga baradoq şeytanda. Şu jolonga qo'g'iladi vatida, men akam sen akanga baradoq şeytanda. O'tganda akam bir samolyot bilan boramda cho'chib qolgan ekanlar. Bunisida mashina bilan borayin degan o'xshaydi. aytdim bu yo'lni hech o'nglagan kim o'rnida bu yo'l bizga qarashli ekan deb ajoyib turdim. Qo'y, kichkina boshqalar yer sağa qarayveradi. Endi qaramay qo'y. Öyle lan, ne tak uykurtan uzu çuzu vasıllıkta. Hem bu yaptı ayakta tutananlar. Ya bu ne? Onun mu ne? Bu asfalt tekislaydigan-da. Ha, asfalt teyze durma. Biz chiqimiz sraz ko'mib ketamiz orqasidan. Ha, ben sen abetini suylu balana söyledim. Ha bizga abet çayxonada. Çayxonada bo'ladi. Şu kazı öyle gayrı tekizleyeceğim arkasından. Chiqimiz orqasidan tekislab ketamiz, kerak bo'lsa gul ekib ketamiz. Ha, yoniga gul ekib qo'yamiz. Gülün arasında işlerdi. Gülün arasında. Yarim soatdan gul berishdi. Sizler şu böyle gayrı tekiz. Chiqimiz qaytib Çalqo kalk durvaysın abi. Bir aramda durvaysın çalqo. nimaga? Aytan keç gele çayxonada çay içip öyle yatasın. Bu mini yatat dese görse çıkıp öyle tekze koy bak yatmalar durmayız o şeyde. Adam degen kılgan işinin yüzünün görüş gerek yok ha. Qanaqa qilib ko'ramiz? Kazdın mı taşavat bir yattın çatsın aşağı. Kılgan işin yüzünü görüp çatcan başlar. Maşnalar gelip sarvaya üzülüp eder. Ana kayıp. Balon ayrılıp eder. Mına kayıp. Ya aytdim. Bugun to'yga ketayotgandik o'g'lim bilan mashinasida. Uxlab qolibman. Dang'izni buradan urib ketdi, o'ymanib ketdi. Voy o'g'lim sen Qirg'izistonga o'tdi deydi. Ya bizde gelgen mehman döşendi oya götürmesek tamam da. Kazıp koyup yatağız. Hükümetin ayrılıp kütüp ne yapıyoruz? Biz kazıp koyup yatağız, bizge satkandan ayrılıp da öpere. Bizlarga xizmat lazım. O sırada ne bile yeter mi yerde? Yerde kaleliğine koçayıp var, başlamaya koy taştakan bir yerde. Ben o koçaya gitmese gerek de yok. Nişanla çekildik tamam. Süt maşinamda duran yerlerde. Oyunu babam bir gider, bir istadan çıkıp, maksuda olacak, bir yakın Arkadan çıkıp, bir gider çıkıp, attılar. Koldan geldi o çocuğu oldu, maşine odana çekip uzatıp koydu da tavuşu. Maşine odana çıkıp öyle kalbini koşuyor geldi. Aytdim bana şu. Yol çekesiga bitmas tamam aytdim. Dam olib tursa. Bitta mashinaga keldi-da. Chuqurdan Yamazga taraq deb tushib o'tib ketdi, motori qolib qoldi. 5 minutdan qaytib keldi-da shofyor motor bagajga solib yana haydab ketdi. Sen ağlayın lan. Ben bayağı karab yüzden bir maşinaya badanka diye bana çıktağı şoförü almaz, maşine özü gitti. Ya bırak bana da güle gülesin aslında. Güle olarız bize. Ya şunu bana bağ öğrenme, gülüm. Siler mızık seneden koptaydı gene. Kızıl zımek ya mozor bunu yana köksün. Güllerin de yaman soruyor, kızıl güllerin de. Buncha katta osmonni qanaqa ko'tarib yuribsiz? Ne için? Seni yaman içine o. Bu kichkina odamga kichkina bo'ladi-da. O serigi bilan bizda tishchi qo'y. Ha, buni bilan o'yish kerak-ku. Sherman qo'yib o'tkara bo'ladi. Yaxshi, yaxshi. Gülüksünler, gülümür. Yetti saçmaşı geldi. Ne bizde ne var? Qanaqasida? Bizde östürüyoruz, doğal ne var? Kurat olalım. Bişkekte
Aeroportga ketip o'tganda o yo'lning o'rtasida archalarimiz var. O'shaning barini julub Jorjaga, Bishkek Jorjani olib borib borib. Olib borib ekkan archasini bari qurab qolib, sevadatda shundan. Mine kılıçımız bilmeye şep sökmesin de türü çıkıp arçalarına yaşıl kraska çakırlardı. Yaxshi ekan bunda sizlarda. Jovdan ötmesinden, ondan kalasan jovdan vajraytırır deyince. Bir yarım ötüm. Shunda Evet. o ko'prik o'tgan yil yangi qurildilar ha? Biz boşlar köprü. Birinchi marta ko'rishim bunaqa ko'prik. Rost faqat. Aman tabiinden varmadı. Bunaqa ko'prik ko'rmaganman. Ko'prikni hammasi bundoq bo'ladi-yu. Yo'q bo'lsa bundoq deb qo'yadi. Sizlarga bundoq bo'ladi. Nimaga shunaqa qilib qo'ygansizlar? Ko'prikdan boshqarini so'radim. Neme? Joy neme? Neme? Abi köprü özü başı düzene başlar lan. Ne de? Ben ayağıma çıkar koyup etmeyin. Bir çıkam. Kim? Bir çıkam. Yo'q. Kim dedi? Unga shoshmaysiz. Kim? Bir çıkam değil. Abi tez ayıp kerak. Aytlarga gap shashmayman, aytsa bo'ladi. Shoshmasak. Kim? Bir çıkam. Şöyle kütürüp bayınca olmayı çukurlar verdim. Arkası bizimkilerden. Ha, ketgan. Ketken. Ha. Yığılasın emrim kayaka ketken. Köprünü sırayısın, anı sırayısın. Bir başka sırayısın desen yok bu. Endi nimaga bunaqa qilib qo'ygansizlar deb so'rayapman. Qizyapman-da. Nerede? Köprü dışında örüp bitmiyor gene. Jara remontay tutasın mı? Orqasidan sirasi remont qilib qo'yibsizlar. Remontu keçiyip aldık biz. İlk ay geç başta kaldık. Nimaga? Açıldı bu, ertesiyle başlaşız gerekiyor. Keçiyip aldık. Niye remont kurdu aytmayın? Men o'yladim, nega remont boshlash kerak bo'lib o'ylasam, ko'zimizda ekan. Ko'prikni ochilishida shepkal o'tmaydi. Shepkal suyilib o'tirib, bir mo'l o'rtasidan Qur'on o'qiydi. Shunga bak, ne Qur'on o'qib, fotoğraf qo'ydi deb. Ne Qur'on o'qigan, sen ko'rsak keyin tushundim. O'shandalar ko'prik o'ldi deb Qur'on o'qigan. O'lgan ekan-da. Ko'rsak biz ko'prik qurib, basseyn quryapmiz. Ha? Canlıda andekler nasıl çok olur. Ortasına üyülüp kadar. Bandar sekirip kirine taşıyır. Bandardan kalkanında moyka, maçlar, cumhur böyle. Bir ara trivatmam ne? Evet, trivatmam. Evet, köprü okşaşmaz gerek yok ha. Aha. Okşaş olsa mı? Mingi bıraksa köprü. Buna köprü özden mingi bırak, hep okşaş olmayacaksın. O'xshashtirib qo'yibsizlar. Yaxshi, yaxshi. O can köprü vurdu böyle. Anam şu başımda götürürken şurada. Demeden. Bir de vallahi çamur dağında kirli, can köprüde har dağında sıygan çaktı başladı. Şunday ya. Жақсы. Keme bunday. Arada işte katır baktı. Bizlar shunaqa to'xtamay ishlash kerak faqat. Vaqt yo'q. Men ko'prik bordim. O'ylab kela qolaylik. Gaplashishga vaqt yo'q. Gaplashamiz. Ben bana olmuyor. Erten akşam pazara gelse buraya gelmem. Hangi açacağınızda koy bastır diye. Bir sürü sana şeyin için teyze boz kalan verin halka devresin azarına. Bastır.
Öpüreme aytat degan Hiç bana kazı vermesen onu yan yokladı. Benar, Kurbanaliyev, İlyas İvanaliyev. Так, концерт готов. Микрофондарды кичине оңдоп койгула, низкилерди алып койгула ошондой. Келиңиздер эми концертте улайбыз. Мен концерттин башында силерге айтып элем, бул биз кайда баратабыз деген чыгарманы мен 5 жыл мурда жаздым деп. Ошол башында башталган чыгармага кайтып келсек. Бүгүн быйыл маданият жана тарых жылы. Маданият жана тарых жылы деп. Маданиятка мамлекеттин мамилеси жакшы эмес. Кече жакында бир топ эстрада ырчыларына, жылдыздарга мамлекеттик наамдар ыйгарылды. Ошолордун ичинде сиздер чын жүрөктөн сүйгөн, жакшы көргөн Абдулда Иманкуловго берилген жок. Абдулда сахнага чыкканда жаңы туулган балдар, кыздарга мамлекеттик наам ыйгарылды. Бул деген не дегенди айтып турат тургандар. Бул деген сын айтканды жактырбаган, бирок сөз эркиндиги, демократиялык мамлекетбиз деп кыйкырган мамлекет экенибизди далилдеп турат. Бул туура эмес. Мындай мамиле кылбаштык керек. Эми элдин берген баасы бар, сиздердин берген бааңыздар бар. Мен жөнүндө калыстык үчүн айтып коюп атам. Эгер ушундай балдарды баалап койсо, мамлекет кыйшайып калбайт эле. Ошондой наамды бербей жүрүп, драматург Жаныбек Алыкуловду бул дүйнөдөн узатып бердик. Жаныбек Шорпо деген наамды алып, элдин наамын алып бул дүйнөдөн дүйнө салды. Казакстандын конкурсунда 2 жолу баш байгени жеңип алган Жаныбекке биздин бийлик наам берип койду. Мына ушундай акыбалдабыз. Мен сынга чычалаган жөнүндө айтып атам да. Эми мейли булар өздөрүнүн немесинде болсун, мен биз кайда баратабыз деген ырымды силерге окугум келип турат. Бүгүн кечеги трагедия жөнүндө айтпай кое албайм. Москвадагы тирүүлөй өрттөнүп кеткен биздин жап-жаш кыздарыбыз. Бул мамлекеттин күнөөсү. Өзүндө жумуш таап бере албай, элди жумуш менен камсыз кылбагандыгы үчүн 1 миллион кыргыз тентип кетип, дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде жүрөт. Ар бир үйдөн бирден балдар, кыздар ошакта жүрөт, аны бардыгыбыз билебиз. Ошактан келген акча менен бүгүн биз мамлекет жашап атабыз. Бирок ол келген акчанын баасы өтө кымбат болуп кетип атат. Ошону кече дагы көрдүк, жыйынтыгын айына, жылына 200-ге жакын балдар, кыздардын сөйөктөрүн алып келип, бүгүн мамлекет ушинтип жашап атабыз. Мен ошолордун жашоосун аралашып көрүп келген киши катары бир нече жолу Сахалинден баштап Санкт-Петербургка чейин 9000 километр аралыкты машина менен 3 жолу айланып келгенмин. Ошол жерде турган бардык шаарларда дээрлик бардыгында кыргыздар бар. Картада жок кичинекей шаарларга концерт коюп барсаң 500 кыргыз чыгат. Дагы мынтип коюшат, Рахман ака, биздин жерде бар экенибизди ичинге айтпай да коюңуз деп. Эмнеге десем, эми кыргыздар көбөйүп кетсе, узакта базарды деп ушундай балдар, кыздарыбыз. Мен бул биз кайда баратабыз деген чыгарманы ушул силерге сунуштап коеюн. Концерттин аты, китептин аты ушуга байланып жазылган болчу, кабыл алып койсоңуздар. Шири келген вагондорду паровоз тартып алган, жүргүнчү кыргыздардын жүрөгү толгон арман, үмүттөр үзүлбөгөн шооланын нуру болуп, кыргыздар тарап барат тагдырдын кулу болуп. Келечек эртеңкисин тумандуу элестетет.
туылған жер топырағы бұйырса келем дешет. Айласыз алыс кетіп айылдан аталардан дүниеде жер қалмады қырғыздар жашалаған. Тәуелдер ел башқарған айтқыла барсыңарбы, же елдің келешегін ойлабай қалдыңарбы. Байлықты ел çoğutқан бөлішіп бүтпедіңер, жер жұтқан жел моғызға оқшошып түспедіңер. Дүниені çoğutқандар түйіне жеткен емес, байлықты ешкім көрге көтеріп кеткен емес. Ақырет бар екенін бір күні сезесіңер, орылып ақ кепінге силер де кетесіңер. Бүгін қырғыздардың көз жашы ағып көлдей алысқа сапар тартат, мақсатын анық көрбей. Олтырат ойлы келін, қолында жаш баласы, атені алыс қалған тынчыбай ой санасы, жолдошу сүйіп тиген, жоғалып içip кеткен, жыландай бөтелкөнің içine түшіп кеткен. Арақтан ала тұрған, бар чудай аласабыз, аз-аздан ичкичке біз айланып баратабыз. Ақсақал, ақыл айтчу, арақа тойып алған. Аттың арғасынан айтылған бұл бір арман, ел болып бөтен жерде мұштымдай түйіл албай, жаманда жөлік болып, жақшыға сүйін албай. Мұшташып екі қырғыз, бір-бірін сайып салған, бір өзі көзін жұмса, бір өзі айыпталған. Орыстың шағырлары қырғызға түнек болып, ойында ала тоғысы, опол-тоғы жүрек болып. Сағынып жолы ұшап, сарғарып көдін толып, черменен қайра тарай, түштіксін түндік болып. Ұруға жерде іштіге бөлін-бөлінді қойып, қачан біз бірігеміз, жөнелі қырғыз болып. Айла жоқ Россияның жараны болып алдық. Қырғыздар бұл шешімге айласы жоқтан бардық. Төрелген бала көзін ашқанда орыс көріп, киндігін орыс кесіп жатқыраты орыс бөліп. Киндік қан тамған жерін мекендеп сүйіп бала, ошуға қызмат қылап от болып күйіп жана. Чоң елдер аз болыпты саз болып сорып барады. Жоғалып қырғыз десе жүрегім орайып қанап, ЮНЕСКО айтты дешет қырғыздың келешегін, жоқ болып кетерге біз 50 жыл бар екенін. Қачан біз мекен үшін жалындап от болуыз, күй алмай күтөй берсек күл болып жоқ болуыз. Ташталған қырғыз балдар жетімдер үйлерінде, армандың күйісі бардай ыйлаған үндерінде, бирок біз ал үндерді ұқпаймыз, алыстабыз, бийлікті алам деген бүтпөгөн жарыштабыз. Кетсін деп ұран қылып, қиқырып барыш керек, қан төгіп болса дағы бийлікті қалыш керек. 150 партияда 150 түрді желек, ел үшін күйгені жоқ, барына бийлік керек. Алардан біз бейіміз намысты бермеш керек, қиқырып қолдап тұрчу қырғызға жердеш керек. Дүниені мұндай қойып, ойлыған ұшыларды, бийлікте бүгін бізде билатман киши барды. Солыда достық жоқ деп, сарғарып базарларда, жоғытып денсаулығын айланып араң жанға, бизнесі бөліш алмай талашқан жырды көрдім, Қытайға аял болған жақшына қызды көрдім. Bir қырғыз жүрек жолда, таяқ жеп қырақталған, жоғытып ар намысын таштанды тамақтанған, гүлгі жоқ жүзіндегі күйіттен кемсінгендей, қиялда қомыз болып, қырғыз көші шертілгендей. Қырғыздар, бүтін еле ырысқы таразабыз, кім білет, қайсы жолдан, қай жақан баратабыз. Рахмат. Мен сын жазсам жақтырбайды. Мескенбаев мизам жазып, мен чектеп, керек болса отырғызам, ақылымда жетер, қолыман келеді деп айтты. Парламенттің трибунасынан сіздер ұқтыңыздар. Ошодан бері концерт қойғанға Бишкекте тосқоолдуктар болып, концерттер қойып айтады. Мен ант беруіні шештім. Мен ант берем. Бийлик деймі сындыбайым. Андан көрі қой жөнінде жазамын. Миллион қырғыз тентіп кетсе мекенден, ағүй жақтан үндер шығат жырғаған. Таладағы қойдой қалған есі жоқ, қырғызымды көріп бүгін қиналам. Мен ант берем, саясатты
süýlebeýin. Andan göre uğurluktu üýrenem. Kılmış geller biýlik jakda otursa, kılmış kılbay üýde oturam imnemin. Gelesi olur gana uğurdabayt bizde dep, kezeginde ökmöt başçı süýleben. Mandat degen kalkanı var yaşından, men ant berem deputatga asılmayın. Köpçülüğü satıp algan diplom, kebir için asıl oyunu akılmam. Çıgan baldar çıkpay kalıp şayloodan, doğuşların dollar oldu satılgan. Ata olup el başkargan beyikten, men ant berem prezidentke tiyişpeyin. İştebegen mizamlarına kol koyup, işengin dep el jürögün jibitken, bir jarım jıl eптеп çırap turgula, jürömünde keker gündü bilip men. Men ant berdim, bir oğan atkarbayım. Körpendemin, düşkön jokmun asmandan, jerdi satkan, elden kaçkan el datkan, antı buzu acı olurdum baştalgan. Ata beyit küve olup birge uqqan, atkarılbay antar turat kakşangan. Oşonduktan men antımdı atkarbayım. Beştaban Kudullar Doğunan Kanıbek Razıkov, Doktosun Bekmamatov, Oytuva Kudullar Doğunan Emil Alimov, Beştaban Kudullar Doğunan İlyas Zimanaliyev. Bugünkü konsertten konukları tartışılar Ravşan Momunov, tartışı Avuncu Tümenbayev Oldaşov. Bugünkü konsertten seyircilerden biri Pınar Kurbanaliyev. Ay 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 çiçi Rahmat sizge. Bugünkü konsertimizin alып barışı bizden şirketimiz Kanan Şımay kolçularına gerektir.
Ошону бирге урматтуу коноктор, бүгүнкү концертибиздин сценарийин жазган менин агайым, менин устатым, республикабыздын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, куудул сатирик, кол чабалар менен Рахман Разыков. Бар болыңыздар. Мұны жөндеп сіздер менен біз 3 саатқа жақын бірге болдық. Егерде сіздердің жүректе үйген қандай бір мәселелерді бүгін сахнадан чағылдырып көре алған болсаңыздар, демек бүгінгі концерт өзінің мақсатына жетті деп ойлаймыз. Қырғызды 3 саат бір жерде қармап отыруш өте қиын. Оңой менен бір жерде отырып айсыңар. Ошон үчүн бизди башкара албайды. Бұл сіздердің болған тазим, сатираға болған, куудулдарга болған ушу чоң бір бааңар деп билемин. Ушу сіздердин ишенич такташ үчүн дайыма жаңы концерттерди жазганга аракет кылып, сіздерге ушу жаңы күлкүлөр сунуш кылып турабыз. Кудай буйруса, дагы жаңы концерттерди ушунун жолуна чейин аман болгула. Мамлекетибиз тынч болсун, жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин. Дагы жолу эгемендүүлүк майрамыбыздан кут болсун. Барыңыздар. Сіздерге аман жылдан эсен жолугушканга чейин аман болуңуздар. Самолет курса, Тошко, Ош аэропортuna келip орду буюрса, сиздер менен Ош областында ауа райы тургусун +17. Бүгүн башчысы Канашанай.